Porlok don em na preng jong pi ki ba 11 kum 12 mga. Wat hapreng kajing selap jong sun benang ngim ban se ba ban mi na yeng ban lek belah. Ngam ti kiwe ki yu por nem ban syong hayeng. Namar ba ka sun benang selap kum ni re hanga marwe te don por ban syong hayeng ban mi bet na yeng wala da ka selap ka sun benang ru. Bet mentah hak por nyo beje nyo stang ban mi bet na yeng ban lek belah. Kata umdai ba kanu kejeng belah kebasuk andre kedai kejeng belah turai misteri andre wat hapdang kejeng selap jong sun bidang om banse ngahap ban litre namar hapan pron kam ban bam di dena kata kadau ngi hapan turai wat lada selap ru man kasngi bebet dang step lami na yeng aduk damet hapan pai. No perlok PSM jing ENM kumbasyam mga banghap banlik balaman kasngi wala da selap ru kene kedai kelentiat jongaman kasngi banlik bala bapet perlok kajing rit kene kesurok noston jongi jenjar ba danya kaliru lada ya kenduk kali hakai suki bet nebet man kasngi jenjar man kasngi ru suslapet tang ban lek kumno ken kane kede kapor jong play don kapor yeki baro don kapor ban slap ka don kapor ban rang antep kiwe kisngi kumno re hangate angiak pi kane kejeng slap man kasngi. No. Lak jan poi jika yang kali ang ni kadai kap jika pak kali jongaman kasngi kila ladawan noston kila banyu iba jika kali jonga yang hang ni harus surok lad bypass noston sopian ang ni sopian penelap mengayang becang neman kasngi lapo jika terai kublai sibon perlok nanti saya akan duduk biang next video.